otkad je svijeta i vijeka. Za ova ugovore... Odborniče Peroviću, ja sad moram stvarno, da li ćemo da pričamo o onome što je zaista... Ma sačekajte, mene sad saslušajte. Da li ćemo da pričamo o onome što je bitno za naše građane ili... Ne možemo pričati ovako, ne možemo. Ja iz ovog dosad što sam slušala, ništa korisno nisam čuo. Znači, ništa? Ne. Da ti davaju injekcije frizerke, to niste čuli našim građanima. Da ti opravlja struju, pitaj građane Kočana i Čemenaca. Za Novu godinu 2 dana nisi imali struju, zato što ti zubotehničari rade kao električari u Cedis. Pa kako nije ti, kako nisi poučno? Ovo ne daje, ovo je živa istina. Hoćete li imena? Ovo ne daje poučno, ovo je naučno dokazano. Ovo je naučno dokazano. Čak sam ako treba imena da vam dam. I kažeš nije bitno za tvoje građane. Ali sad ovo nije ta tema. Pa ovo kako nije tema da mi da frizerka injekciju? Kako nije tema? Kako to nije?